Бул ааламда миллион, балким 1000 кыз бар. Анын баары жанып турган жылдыздар. Ал жылдыздар арасында өзгөчө мени сүйгөн, мен да сүйгөн бир кыз бар. Сегодня день, что светит ярче солнца. Судьба связала ваши два сердца. Элеонор, как нежный свет весны. Мелис, опора, сила и мечты. Вы вместе навсегда. Это любовь. Судьба написана среди миров. Два сердца бьются в унисон, как самый нежный сладкий сон. Пусть каждый день приносит вам тепло, чтоб счастье рядом всегда шло. Сквозь годы, радости и дожди, вы друг для друга свет любви. Вы вместе навсегда. Это любовь. Судьба написана среди миров. Два сердца бьются в унисон, как самый нежный сладкий сон. И пусть хранит вас небеса, любовь сияет сквозь года. Вы как одна большая мечта, что стала явью навсегда. Элеонор и Мелис вместе навек. Ваш союз, как счастье, оберег. Вы вместе навсегда. Это любовь. Два сердца бьются в унисон, как самый нежный сладкий сон. Келин, келин, ак келин, алтын ол кыз тап келин. Босогоңдон аттаган шам чырагын жак келин. Кол кармашкан жарыңдын башына болбак келин. Өмүр нурга бөлөнсүн, көшөгөңөр көгөрсүн. Учугуңду улаган наристелер төрөлсүн. Учугуңду улаган наристелер төрөлсүн. Кошкарлыга чуядан канаттарын кактырып, эки жаштын тоюна биз да келдик бак тилеп. Жакшыларым сиздерге бизден болсун ак тилек. Кадыр барктуу күйөө бол, сүйгөнүңө түгөй бол. Бири-бириңди сыйлашып, ынтымактуу бүлө бол. Бири-бириңди сыйлашып, ынтымактуу бүлө бол.
bakıt diledim. Köngülübüz şattanıp, jaştary ümit artalıp, uzak ömür sürgülüň ey bir jazdykda kartayıp, kündö şunday toy bolsun, oynop gülüp qaytalyp. Jürekdögi şattykty kanday aytyp qaytabız, çarçasaňyz jön gana aňay jakşylyktan çarçaňyz, uluylup kız berip toy beriňiz barıňyz. Toylor bolsun, bakyt konsun, eki jaştyň toyu gut bolsun. Aru tilek ak jürekden barıňyzga ey bakyt diledim. Toylor bolsun, bakyt konsun, eki jaştyň toyu gut bolsun. Aru tilek ak jürekden barıňyzga ey bakyt diledim. Barıňyzga ey bakyt diledim. Barıňyzga ey bakyt diledim. Bugün özgüçü gün bizi kabız üçün Sey otlu tanı bulana tütü Menak koynoksun jolu ki bak öyno konu Makılduğun mağa beri Akırkın menin boldum Akırkın menin boldum Emi bolsun Göstü besin Suyu biz bizdir Eskir besin Terge dala Tileğiletmeyi niyetledim tileğiletmesin. Keleş baktı bu bazım. Sen bakma bizim aklımız. Biz tamam oldu. Tinç olma. Akıllı olma. Ata, siz benim kanadımsız, kanadımsız, kanadımsız ata. Yaşadı beni şengen adamımsız, adamımsız ata. Ömrüm uzak bolsun, tani canım soğuk bolsun, tapkanlarına Kudayım bereke versin. El ulup, elin aldında jarpıldap bölü ösüp, elan ülükörün baktıluu, birbirine olup, biz sınıftangan başına kökke jetsin. Gülkünü hiç getpey yüzüňizden baktıluu boldular görüm. Baldaryňa, neýerleriňe, çoňoýtap neýerleriňe. Apa, dert kaşpa sözleriniz apa. Merin dolgun gözleriniz apa. Nurlu nurlu cüzleriniz apa. Canım apa. Apa, dert kaşpa sözleriniz apa. Merin dolgun gözleriniz 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 apa
Bakırsız bakan bardadım, bakarsız. Üyelik çeylansın. O çorlu, başarılı, ordalı şağırıyor. Kaynı kaynakalarda sıylanan, yaxşı gelinlerin aldı ol balam. Ağarıp olur, kardeşten koluna, mekan olsun ayağına. Hadi. Solda sıkı kula. 10 gün. O ben Allah'tan kolladım, o da işte ondadım. Yaşlarına vakit versin, talay, ömür versin, öyle sıkına söz versin, bereketin versin. İki yaş baktılı olsun, iki kuda tatlı olsun. Yaşlar oynap kılıp, hiç kaçan yamanlık görmedi. Baktı tavalı, ödüp, özülerden güveyip duruyor. Balans melis sүйгенің менен қоша қарып үйіңердің ошағына беріліп еш уақытта өшірмей атаң мен апаңның тілегін атқарған жас адам болып ел сыйлықтаған жас адам болғыла мына жолқында жолың адым болсын жақсы көңіл ашып келешектегі жақсы үйлерден болғыла тілектарым жақсы. Saltına balar, şaшу şaşıp altından alar. Екі жастың арқасы бой ел таныстырып, құдаластық төс қағыстырып. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Құдаларым ырыспағындай, сыйласайық, сырласайық, серттен жаңылмай, ортаға кел көктен таңдай. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Ece siz verin, anam ben vereyim. Dua verin, o aksakallar dua bergen eken git. En balam davet edin, sonda eken, Ece dua verin. Amin. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutaqabir, Al-Malik, Al-Bari, Al-Musabbir.
Allah'dan süreyim perverdigar. Şunu bizdeki duadan kudalar vardınızlar Allah razı olsun. Mana bizimle tuka özdağı mana keliniz vardı. Kelgenderge hem Allah razı olsun. Mana iki yaş vaktılı olsun. Şu yette iki caktı sıylagan ballar kızımız olsun. Önü ösüp vaktılı olsun. Yine tasıgayam Allah razı olsun. Şu perzentlerin jakşılığını gen görsün. Şu Karmaşkan oldu, küvelik, o yoldaşması ve soğuşkanı ile koşuyorlar. Ağa bölük dememi, laf soğukta geceleri, ögörük dememi de göksoğuktan. Bağırgan ceryan bakıda taş işkenceyle olsun. Aklımız kırgol eylemler. Bütkül ağlam derken Allah tanıman maktalar, uluklar olsun. Bütkül ağlam derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'darga salamlar salatlar bolgan bolsun. Allah Taala çekse beýsep şükürler bolsun. Uşunçalyk jakşı adamlar men Kuda kılganyga, uşunçalyk jakşı baldardy bizge bergenlige, uşunçalyk jarık açık asman gününde toy bolganyga Allah'a çeksiz şükürler bolgan bolsun. Allah Taala şu iki jakşı baktılı kılgın. Allah Taala şu iki Kudany şirin Kuda kılıp 1000 ýyldyk Kuda kılgın. Şular Allah Taala köp nerselerdi baldardy berip, Allah Taala şular dagın özlerine ballara toy kılıp, elge toy kılıp şunday dua verirken bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar bi rahmetika. Rahmat, batlı bollar. Batlı bollar. Ömürlü ol. Näl, agzol sizlerge. Agzol. Jakşı oynap keldiler. Jakşı geldi. Jakşı oynap geldi. Çıkarım. Aradan çık.
көчөм Сени күлüm кызгалдагым кызганамын өзгөдөн Сага берсин түбөлүктүү бакытты самаганым бул көздөгөн Сени менен канат байлап учкуң келет асманга Сени менен кандай бакыт күндү көрүп ак таңда Мага бакыт жолуктуруп өзүңдү махабатымды тапканга Экөөбүз бөлүнбөгөн эгес жандарбыз сүйүүбүз түбөлүктө калсын сакталып Өзүң барда жарык түндө жанып күндө ар качан Өзүң барда жылдыз толуп түндө асман жайнаган Кара бүттүм суктанамын садагы карегиңен мен айланам Сен барың менин багым экенин мен билемин Сен барың менин барым жашап сенден жүрөмүн Сен жаным былбылдаган от болуп көздөрүңдү мен сүйөмүн Экөөбүз бөлүнбөгөн эгес жандарбыз сүйүүбүз түбөлүктө калсын сакталып Экөөбүз бөлүнбөгөн эгес жандарбыз сүйүүбүз түбөлүктө калсын сакталып Экөөбүз бөлүнбөгөн эгес жандарбыз сүйүүбүз түбөлүктө калсын сакталып Сүйүүбүз түбөлүк бөлүнбөй жүрөлүк 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 Экөөбүз Ayday senin жүзің Елімнің тәтті қылбындай қызыл Қызыл Тариф көп айта беруге оған сөзім Сұлуғап қара көзім Сұлуғап қара көзім Маған жердің бетінде бар ғой бір адам Жібергім келді күн сайын гүл оған Көктен сұраған, сұраған, сұраған Жаны тап-таза күнәдан, күнәдан Көп қызықпайды анаған, мынаған Періштелердей тап-таза шын адам Мені сүйседе мың ару, мың адам Мен тек сол қызды сүйдім деп қуанам Қатты қуанам Сұлу қара көзге Ашық боп қалғанмын сендей әтір гүлге Еркелей салғанда мен одан жеңілем күнде Тең-теңмен бірге Мен сенімен бірге Оған ұнаған Жібергім келді күн сайын гүл оған Мені сынаған Ол үшін айға
тугандар. Höp! Татына бишілер тобы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алатонун көркі олған ақ қалпақты ақсақалды аталар. Ағылечек башында асылдай болған енелер, саламатсыздарбы қаржаштар, қымбатты замандаштар. Албетте барыңыздардың керемет кечиңиздер менен туғандар, сіздердің дүркірген қолчоңыздар менен бүгін Мелис мырза ошондой эле Элеонора кызыбыздын ак тойун ачык деп жаралайбыз тугандар, келиңиздер. Чоң рахмат. Мынакей буйрса баарыбыздын башыбыз биригип бир тууган экенибиз билинип, баарыбыз бирдей сүйүнүп, татынакай кийинип, куттуу жеткен той конасына кезип отурабыз. Албетте баарыбыздын башыбызды бириктирип, улуу күчүдөн баталайын деп, бар тапканын ак дасторконго жайып, чаарманга чаптырып, агын чачып, көгүн чачып, эл чакырып, мынакей той өткөрүп жаткан биздин ушул Мелис мырзанын сүйүктүү ата энеси, келиңиздер, бүгүнкү тоюбуздун башчылары, бүгүнкү күнүбүздүн жакшылары, менин Бакыш акем жана Айкан жеңебизди чакырабыз. Келип коңуздар, музыка кол чап бериңиздер. Келиңиздер, той башчылары, келиңиздер.
Чоң рахмат, бар болыңыздар, өміріңіздерге береке. Албетте суны сіңген жерге сеп, қымызды ичкенге сун, қызды сұрағанға бер дейді қырғызда. Албетте мына бұйырса, тамақты татты қылған тұз, алысты жақын қылған қыз демекші. Мынакей Баткен менен Чаткалды жақын қылған біздің Эленора қызыбыздың сүйікті ата енесі. Келіп беріңіздер орталыққа біздің Құдай қошқан құдағайыбыз Дин Мұхаммед әке жана Жибаргүл ежебізді бір құлдығыз бар деп шақыралшы. Келіңіздер орталыққа. Құдалы келіңіздер, шаңдырақ қол жап беріңіздер. Қызы барды, назы бар дейді тұғандар, бір шаңдырақ қол жап беріңіздер. Баткен обласы Қызылқия шаарынан келген бізден құдағиларыбыз. Келіңіздер. Жолар бұтып алыстан тойға келгіле, шарпылдаған сулардан кечіп өткіле. Келіңіздер, анда емесі уақыттан тұрбайыздағы ұлы күші девейін орындықтан тұрып, алақанды ұрып, келіңіздер бүгінгі тойымыздың себепкері болған 2 жашты. Келіңіздер, ушыл бізден Мелисбектен бір туған жеңесі Мұрзайым қызымыздың атқарусындағы жар ырымының бары шаңды тосалауыза. Келіңіздер, орындықтан тұралы, алақанды чауалы. Gelin geldi suyun çaytam jar-jaray. Gelin saltı жүгүнү сал jar-jaray. 2 жашка жеңелер эшикти аш jar-jaray. 2 жаштын жолуна ай чачыла чаш jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. 2 жаштын жолуна ай чачыла чаш jar-jaray. Kaynenege sүйүктүү gelin болгон jar-jaray. Кайнатага күйөмдүү gelin болгон jar-jaray. Абысынга халымдуу gelin болгон jar-jaray. Кайын журтка жагымдуу ай gelin болгон jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Кайын журтка жагымдуу ай gelin болгон jar-jaray. Болsun дайым jar-jaray. Жолу ачык дайындуу болsun дайым jar-jaray. 2 жаштын бактысы бийик болсун jar-jaray. 2 жашка күнүрү ай тийип турсун jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. 2 жашка күнүрү ай тийип турсун jar-jaray. Açık bolsun asmanı 2 жаштын jar-jaray. Толуп турсун тасмалы 2 жаштын jar-jaray. Бала толсун үйүнө 2 жаштын jar-jaray. Байлык келсин күнүгө 2 жашка jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Эй jar-jaray jar-jaray. Бала толсун үйүнө 2 жаштын jar-jaray. Байлык келсин күнүгө 2 жашка jar-jaray. Рас чоң рахмат, бар болыңыздар. 2 жаш бізді қарап тұрып беріңіздер. Албетте, ағайын туғандар, ушул той барыңыздарға жұғышты болсын. Сіздердің үйіңіздерде шундай уыл үйлеп қыз шығарыңыздар. Бар болыңыздар, өміріңіздерге береке. Мынакей туғандар, қадыр артық құдағыйда құдабыз, қол құшырып ел алдында тұрабыз. Қалтыраса қалтырасын тизелер, антке менің қойын толы қуаныч. 2 жашқа батаңарды бергіле, андан башқа болбойт бізде сұраныш демекші. Мынакей біздің құдағылар орталыққа келді. Албетте алғашқы сөз кезегін, тос кезегін ушул біздің Мелисбек мырзаның сүйікті атасы Бақша көзден сөз кезегін баштайыз. Мынакей бұйырса жылдап күтіп, айлап даярданған тойымыз келді. Мынакей 2 жаш бақтылы болсын. Той есі 2 жашқа ақ батаңызды беріп той баштап беріңіз. Ассаламу алейкум. Улы урматтуу шүмгі улумубуздун келинибиздин улы урматтуу коноктору, алыс жакындан келген, узактан келген коноктор. Хуш келипсиздер дейбиз биринчи. Кудагый
Құлығыз бар, құлығыз бар, құлығыз бар. Құш келіпсіздер, Қызылқиядан келген құда-құдағайлар. Şu 2 yaşқа бақыт қалайбыз. Şu 2 yaşın бақыты үш отырған бардығызға. Şu бүгінгі отырышты жақшы әме қылып, мейман болып кетті сіздерді қалайбыз. Тыншылық, әрбір үй білігі, тыныштық, аманшылық қалайбыз. Қаған тостанан айтып отырсың, сәл шашып қалдым, ма? Құш келіпсіздер. Келіңіздер, бір қол шап беріңіздер. Чоң рахмат. Бақтияр әкез өзі жақсы сөйлейді. Аз кішіне сүрден отқан кезде кішіне сүйінгенінен. Албетте, кейінгі қалы тілек бізден Эленор қызығыздың сүйікті атасы Димұхамед әкезді олсын. Мінекей бізде қырғызда жақсы сөз бар. Аздектеп қызды чоңойту ата-ененің парызы екен. Бой жетсе қызды ұзату езелтен қалған сал деген дейді. Будайдың барар жері тегірмен, қыздың барар жері күйе демекші. Димұхамед әке қапы болуыңыз. Жалғыз қызыңыз екен. Қызыңыз барған жерден бақ тапсын, ошол жерге таштай қатып, судай сіңіп, Құда бұйырса, бір ынтымақты құдалардан болыңыздар. Келіңіз, 2 жасқа ақ батаңызды беріңіз. Ассаламу алейкум, чатқал елім. Урматтуу қырғыз жұртшылығым. Бүгінгі 2 жаштың үлпөт тойына құш келіпсіздер. Келгеніңіздерге разы болыңыздар, біз разыбыз. Күйе балам Мелис, қызым Элеонор. Бақтылы болғыла, қармашқан қолыңар еш қачан үзілбесін. Чатқал елінің сыймықтанған, керегіне жараған инсандардан болып жетішкелі. Біз ата-енелерге еш қачан жаман сөз алып бербегілі. Жаным қызым, мен саңа ишенем. Қайын жұртыңды сыйлағын. Қайнене қайнатаңдың алдында дайыма күліп тұрғын. Еш қачан бізге жаман сөз алып бербейін. Бақтылы болғыла. Қол жап беріңіздер. Мінекей жарқылдаған құдаларымыз бар екен, бір аяойсын жақшы қалы тілектер айтылды. Мінекей жипаргілеже қызыңызды көлөкөт жерде бақтыңыз, көкіліне моншоқ тақтыңыз, самайына моншоқ тақтыңыз, қызыңызды салқын жерде бақтыңыз. Мінекей қанат туға қақтырбай, тұмшық туға чоқытпай, кезі келіп ақ жолық салып башына қызат жатасыз. Келіңіз, андамесе кейінгі қалы тілек ұшыл бізден Эленора қызыңызды тапқан, жақшынақа қылыр өстіріп баққан, сүйікті апасы жипаргілежеде сөз кезек болсын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү үйлөнүү үлпөттүн күбөлөрү, коноктор, кудалар жана 2 жаш. Бүгүн биздин үй бүлө үчүн эң маанилүү учур. Анткени биз бапестеп баккан, алтындан сөйкө таккан, күмүштөн шакек таккан, колпуртуп баккан кызыбызды өзүнүн Кудай кошкон теңине узатып жатабыз. Кыздын эмне экендигин кызы бар ата-эне жакшы билет. Кичинекей колунан жетелеп, алгачкы кадамдары, апа деп эркелеп кучактаганы, бардыгы азыркы учурда менин көз алдыма келип турат. Менин көз алдыма келип турат. Мына ушул биздин аманатыбыз бой жетип, бүгүн башка үй бүлөгө узатып жаткан учурубуз. Урматтуу кудалар, сиздерден суранарыбыз, мына ушул биздин көзүбүздүн карегин өзүңүздүн кызыңыздай кабыл алыңыз. Жакшысын жашырып, жаманын жашырып, жакшысын ашырышыңыздардан үмүт кыламын. Ал эми уулум Мелисбек, биздин көзүбүздүн нурун сен бүгүн жөн гана жар алып аткан жоксуң. Сен үй бүлөнүн учулун улаган, үйдүн кутун, бир үйдүн үмүтүн алып жатасың.
Сага ишенебиз. Биздин кызыбыздын көзүнөн жашын агызбай, бактылуу кыласың деп ишенемин. Ал эми менин кызым Эланура, сен биздин берген тарбиябызды турмушта колдонуп, эч качан бизге жаман сөз алып бербей, мына ушундай мыкты ата-эненин перзенти деген гана сөздү бизге угузушуңду каалайбыз. Ошону тилек кылабыз. Кайнатаңды хандай көр, кайненеңди жандай көр. Ал эми күйөө бала Мелисбекти пайгамбардай көр. Анткени эр жигиттин бейиши эненин таманасында болсо, аялдын бейиши күйөөнүн ыраазычылыгында дейт. Бактылуу болгула. Кол чап бериңиздер туугандар. Бали бар болуңуздар. Анда эмесе кийинки каалоо тилек мынакей Айкан жеңемде болсун. Кубангансыз уулуңуз төрөлгөндө, бапестеп ак бешикке бөлөнгөндө, мына ошол күндөн тартып жүргөндүрсүз жаратканым ушул күнгө жеткирсин деп. Буйруса мынакей жакшы күндөр болуп атат. Келиңиз кут болсун, алтын казан көмөрсүн, эмки ушул убакта айдай яшы көңөрсүн, Келиңиз. Ак батаңызды бериңиз. Кымбаттуу, алыс жакындан келген коноктор. Ушул балам, келин кызым Эланур, ушул никелүү күнөкөр ушулардын тоюна келгениңиздерге үчүн чоң рахмат. Барыңыздарды жакшы ойноп, күлүп, ушулардын тоюна катышып, баардык сөздү Кудам сиңдим айтып кетти. Баарына сиз айткандай кылып, сен айткандай эле бапестеп, өстүрүп, будан сен уланткандай эле улантып кетишиге ниет кылам. Кыздарым ыймандуу, акылдуу, балдарым ыймандуу, акылдуу, эстүү, неберелери болсун. Элдин алды болбосун, арты болбосун, ортосу болуп жүрө беришсин. Силердин ниетиңерди актаган балдардан болсун. Эки жакты тең сыйлаган, бактылуу болсун. Элдер жакшы тамактан ооз тийип, жакшы көңүлдүү ойноп, көңүлдүү эс алып кетишиңиздерди каалаймын. Барыңыздар. Бали, чоң рахмат. Анда эмесе келиңиз анда Айкан жеңе келиңиздин жүзүн ачып, ак жолугун башына салып, маңдайынан сүйүп, бүгүнкү тоюбузду ачык деп жарыялап бериңиздер. Келиңиздер. Куда келер. Эки жашты куттуктап, кайра ушул жака келебиз, жамаатыбыз менен. Кол чап турабыз туугандар. Бали, мынакей. Келип бериңиздер. Кудагилер ортолукка келип бериңиздер. Албетте, жаратканым балдарыңыздарга бакыт берсин. Бакыт берсе теңдеши жок артык берсин. Даражасы көтөрүлүп, нур чачырап, ырыскысын гавхардай чачып берсин, Эки жаш бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн. Мелистай да бир жолу куттуктайбыз. Сыйлуу ордуктан, ак ордодон орун алабыз, жаштар. Жаштар ордуктан орун алабыз.
Келиңиздер, Кудай кошкон кудагыйлар. Кыргыз эли аттан жыгылса дагы салттан жыгылбаган эл. Андыктан тоюбуздун өзүнчө бир салты бар. Той алдында бир жакшы кудалар бий менен баштайбыз, а? Келиңиздер, музыкабыз бизден болсун. Биз сиздерден, каалоочулар чогуу билебиз. Кана. Ортолукка кет. Эй! Жеге, оппа. Ортого. Чогуу эле. Kalaçılar çok biliriz. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Албетте, 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Сыйлуу орундуктан бар болуңуздар. Чоң рахмат, мынакей туугандар, бүгүн майрам, бүгүн той. Тойдун салты, тойдун ээсин сыйлайбыз. Не сунса да, не куйса да жоктойбуз, кыйбайбыз. Андыктан алдыңыздарга аш койдук, эки колду бош койдук. Тамагыңыздар таттуу болсун. Алдыңыздарда шишиндиктерден даамсыз көңүл ачып отуруңуздар. Албетте, тамагыңыздар таттуу болсун, табитиңиздер ачылсын. Бардыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз. Мырзайым айымдын аткаруусунда жагымдуу чыгарма сиздер үчүн гүл десте катары кабыл алып коюңуздар. Нур чачканда, тал теректер бүр ачканда, кыр-кырлардан кол булгалап, кызгалдактар гүл ачканда, алга сүрөл үмүт менен алоону күйүп жана, бар жогуна кайыл
көктө тагылганда, жылгадан суу агылганда, алтын сөйкө сыяктанып ай кайрадан жаңырганда, алга сүрөл үмүт менен ал олону күйүп жанат, бар жогуна кайыл болуп барам сага, барам сага. Толкуп агылганда, карак чолук салынганда, санам сары саман болуп сага карай агылганда, алга сүрөл үмүт менен ал олону күйүп жанат, бар жогуна кайыл болуп барам сага, барам сага. Алга сүрөл үмүт менен ал олону күйүп жанат, бар жогуна кайыл болуп барам сага, барам сага. Бар жогуна кайыл болуп барам сага, барам сага. Барам сага, барам сага. Колчоолар, чоң рахмат, бар болуңуздар. Келиңиздер туугандар. Бүгүн майрам, бүгүн той, андыктан той ээлери аябай оригиналдуу белектери көп. Эң алгачкы мынакей белек туугандар, ушул келген биздин коноктордун арасында ушул 2 жашка чет элдин тили менен куттуктагандарга приз бар туугандар. Келиңиздер. Чет элдин тили менен орусча, өзбекче, тажикче, англисче, французча, итальянсча, түркчө кайсы варианттар болса приз. Келиңиздер. Ким билет? Чет элдин тилинде болуш керек. Баштадык. Ким? Кандай? Чет элдин тилинде 2 жашты куттуктайбыз дейм. Келиңиздер. Орусча, кыргызча, англисче ким билет? Барбы варианттар? Ким бар? Жамиле жеби? Уважаемый Мелис и наша Елена, поздравляем вас с Днем бракосочетания. Колчоолар, орусча куттуктоо болду туугандар. Башка тил билгендер жокпу? Орусчадан башка. Так. Өзбекче, өзбек туугандар билесиздер да. Эми өзбекчени кыргыздар айтса? Ким? Келгиле, бияка келип койсоң. Келип койсоң, чукап келип койчу. Келип койчу. 2 жашты куттуктайбыз. Орусчасы бүттү. Happy wedding day. I wish you will live in a happiness life, and you will do all your dreams. Ербол гана. Ербол жакшы эле сөздөрдү айттыбы, приз мынакей. Thank you very much. Биз англисча бир 4-5 эле тилди билебиз. I usually get up at 7 o'clock deyчи үйрөнгөнбүз. Туугандар, бүгүнкү келген коноктордун арасында ушул зонтиктей татнага кийинип келген биздин айымдарга приз. Келиңиздер. Ушул зонтиктин светинде пат свет көйнөк болсо приз туугандар. Айымдарга. Ким? Сол канат. Оң канат. Ордуңуздан туруп канча окшош экен туугандар, бере берейин. Приз бар болуңуз, келиңиз. Колчоолар. Чоң рахмат. Келиңиз мынакей. Туугандар, бул кара зонтикти мырзаларга берейин эми, мырзаларга. Бүгүнкү биздин ак тойга келген мынакей мага окшоп
башынан аяғына чейин капкара кийинип алган, өзү да капкара болуш керек да. Келиңиздер. Башынан аяғына чейин капкара кийинген, өзү да капкара болсо, мырзаларга приз мынакей. Жок, ак калпак кийип алыптыр Алтай аке, ак калпак. Барбы? Ким? Башынан аяғына чейин капкара кийинген, өзү да капкара. Калчабалар, хорошо. Меймандар, мынакей, мага окшоп капкара кийинип алыптыр, бирок менен агыраак экен, а? Келиңиз, приз. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мынакей, акыркы, пока что акыркы призибиз болсун. Айымдарга приз. Ким бар? Татнакай ушул зонтикте кийинип келген формада. Барбы? Так. Борбор калабыз Бишкектен келген Гүлмира жеңем, ордуңуздан туруп койсоңуз. Ушу зонтик сизге окшошуп атат да, жакыныраак болуп атат. Кол чаап коюңуздар, барып алыңыз. Чоң рахмат. Келиңиздер, анда эмесе алгачкы ардактуу конокторду сөзгө чакырайын. Мынакей өкүл атам, өз атам акыл насаат айтсын деп мына сизди шайлагам. Өкүл атам калыс болуп, саясаттан алыс болуп, ул кыздын тоюна ак батасын алып келип отурат. Мелисбек мырза Эленор кызыбыздын сүйүктүү өкүл ата энеси. Келиңиздер, Ороз аке, Гүлира жеңе ортолукка келип бериңиздер, музыканын коштосунда. Чоң рахмат. 2 жаш кулаңыздар бизде болсун. Мынакей, өкүл ата энебизде жакшы калуу тилек баштайбыз. Келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Алыс жакындан келген Эрбол, Эленор, мына бүгүн силер жаңыдан коломтон отун жагып отурасыңар. Коломтоңор өмүр бою өчпөсүн, төөлүктүү болсун. Коломтон тегерегинде биз жакын туугандар, жора жолдоштор бардыгы чогуу жакын болойлук. Коломтоңор дайым бизге ушул жылуулук тартуулап турсун. Бактылуу болгула. Кыргызстанда бүгүн Терексай айыл өкмөтүндө бир билен түтүп отурасыңар. Келечекте ушул бактылуу үй бүлө болгула, бактылуу үй бүлөлөрдүн ушул катарын толуктагыла. Эленор, сен ак жолдо келдиң бир Кудай кааласа биздин элге. Куттуктайбыз бүгүнкү күнү. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу алыс жакындан келген коноктор, куш келипсиздер. Урматтуу өкүл уулу, өкүл кызыбыз. Силер бүгүн турмуш жолунда эң башкы жолго түшүп жатасыңар. Турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Эки дүйнө Кудайым жакшылыктарын берсин. Көп бала чакалуу болуп, эки дүйнөнү бактылуулугун берсин. Эки ата эки энени тең сыйлаган алдыңкы Кыргызстандагы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Келиңиздер, кудагыйлар. Келиңиздер, 2 жаштын ата энеси дагы 2 жаштын алдында туруп бериңиздер. Өкүл ата энебиз арнап келген белектер, кийиктери бар экен. 2 жашка албетте сүйүүнүн символу болгон, махабаттын символу болгон нике шакектерин тартуу кылып, албетте Кудай кошкон кудагыйларга арнап келген белектерин тартуу кылсын өкүл ата энеси. Музыканын коштосунда туугандар.
Келіңіздер, өкіл ата енесі арнап келген белектерін тарту қылсын. Уақыттан отырбайыздағы Мелисбек мырзаны сүйікті ата жұрт жамаатын орталыққа сөзге чақырайын. Келді әрден тұрауыз. Бізден Түрсін әкеуіз, Жолдаш әкеуіз баштаған жамат, Күлміра жеңеуіз, Сулқан жеңеуіз қоштаған жамат. Келіңіздер. Алымовтардың тобы. Келіңіздер. Мелисбек мырзаның ата жұрт жаматы да әрданыңыз. Келіңіздер сөзге. Келіңіздер, ата жүрс жамат Мелис мырзаның. Тағалар даярдан тұрауыз, мұндан кейін тағалары Қыштыбаевтардың үйбелесі мұндан кейінгі жамат. Жақын. Келіңіздер. Уақыттан отырбайыз, Алымовтар, Қозыбаевтардың тобы туғандар. Келіңіздер. Қозыбаевтардың тобы сіздер де келіп беріңіздер. Келіңіздер, Алымовтар, Қозыбаевтардың тобы. Екі топ, екі жамат. Мелисбек мырзаның ата жұрт жаматы. Келіңіздер. Келіңіздер, той елері. Бақтияр әке, айқан жаңа келіп беріңіздер. Ордуызға тұрауыз. Екі жаш құлаңыздар бізде олсын. Өкілі ата енесіне терең разышылық. Алғашқы сөз кезегін ата жұрт жамат баштайыз. Екі кіші сөйлейіз тоғандар. Келіңіздер. Кім баштайды? Ассаламу алейкум, ұшыл тойдың көйлері. Мына ұшыл тойды ұрық туған жөрі жолдаш классташ дегенде мына инемен классташтары барын ардың башыңары біріктірілген ұшы Мелис неверебіз. Біз не дейтелек? Ұшы неверебізге өз кемнен қалазда қошуының қалайбыз. Мына ұшы Мелис неверебізден тойын шыдамсыздық менен қанша жыл күтіп келгенбіз. Мына инем бақыш ұшы балаңын Ушу тойын өткөрөм, ушу тойын эме кылам деп канча жыл күтүп келдиң. Мына ошол убакыт келип турат, ушу мына бүгүн экен. Ушу эки жаш бактылуу болсун, таштаган кадамдары арыштуу болсун. Ушу силерди кудаларыңарды сыйлаган жаштардан болсун. Ошо силер кандай жолдо жүрсөңөр да булар да ошол силердин артыңарда жүрсүн. Ошо эки жаш бактылуу болсо ата эне бактылуу дейт. Ошо Самигеланы Айкан өкөөң бактылуу болсоңор, мына кудаларыңар да бактылуу болсо, эки жаш бактылуу. Мына силерге кошулуп, мына тууган уруктарың биз бактылуу. Ошол не дейт элем? Ошо кудага эки жаш бактылуу болсун, эки куда таттуу 1000 жылдык кудалардан болгула. Дайым эле ошо жолуккан жериңер тойлор болсун, жүргөн жериңер жакшылыктар болсун. Ошо эки жаштын баскан истерине ылайым эле гүлдөр өссүн. Тапкандары дайым жакшылыктарга буйруп, тойлорго буйрусун. Бактылуу болгула, не берем? Саламаттар меймандар. Мына Айкан кудалар мен ушу бала туулганда сүйүндүм эле. Атын мен өзүм койдум эле. Ернес бакыш сурады эле. Атын не коеюн деди эле. Ернесби дедим, Мелис коюп кой дедим. Ана, мына Мелис балам мына чоңойду. Мына тойуна күбө болуп атам. Балам бактылуу бол. Кымбаттуу ак өргөлүү алтын тойдун эси болгон эки жаш, үкөм Мелистай келини менен ура. Кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле. Мына мен азыр ушу элдин астын айтып тургум келип атыр да. Кудагыйыбыз Жыпар Күрөже, сиз кызыңыздан эч качан кам санабаңыз. Анткени биздин тобубузда да кыз деген акелерим үчүн табарек да. Биз ушу акелеримин оногузунда дайыма үйүндө сыйлуу коноо болуп келип атырык. Будан кийин да сыйлуу коноо болоюк. Акелериме, жеңелердин астында мен тазим айтам да. Эленора кызым бактылуу бол. Биз сага жалаң жакшылыктарды каалайбыз. Чоң рахмат, калгандар кошула устайт келиңиздер. Ортолукка туруп бериңиздер бат-баттан. Ортолукка туруп бериңиздер. Бир ата журт бир чыркатып коелучу бүгүнкү ак тойубуздан эстеликке. Жакшы күндөр
Жакшы адамдар жүрөктө калат дейт, жакшы күндөр сүрөттө калат дейт. Карап бериңиздер ортолуктан мынакей. Чыркатбырды конверттерди музыканын коштосунда тапшырабыз ата жок. Кана, мырзалар баштайбыз, кишилер баштадык. Эл жериң сени эскерген, тагдырдын тайкы жолунда сыноолордон. Мынакей, 2 жаш бактылуу болсун, мааракеңер кут болсун деп ата журт жамаат той эсине кош тай берип атат тугандар. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөргө береке. Сыйлуу орунтан орун алыңыздар. Айтылып каалоо тилектер көп болсун 6 мүнөттөр. Унутуп кайгы капаны кубаныч менен күн өткөрүү демекчи. Кийинки биздин жамаатыбыз Мелисбек мырзанын Мелистайдын тага журт жамааты. Келиңиздер, мындайча айтканда Кыштыбаевдардын үй бүлөсү Ороз экен, Марталы экен баштаган жамаат. Келиңиздер. Мелистайдын тагалары, мен таанаган, мен тааныбагандар, жамаатыңыздар менен келе бериңиздер тугандар. Эй, музыканын коштосуна бийлеп келебиз тагалары. Бийлеп приз бар. Эң мыкты бийлеп келгенге приз бар. Жыртусу сенсиң өлдүрдүм, назиги сенсиң өндүрдүм. Сүйлөсөм сага жолугум, жыргалы ошол күндөрдүм. Сүйлөсөм сага жолунда жүрөгүм бар. Чоң рахмат. Келиңиздер. Мынакей биздин Мелистайдын тага журт жамааты, ортолукка келип беришти тугандар. Кулаңыздар бизде болсун. Келиңиздер. 2 киши сүйлөйбүз тугандар, мырзалардан бири, айымдардан бири тугандар. Убакыттан утурбайлы. Сөз кезеги сиздерде. Ассаламу алейкум. Тойго келген коноктор, куш келипсиздер. Не дейт элем? Биздин жээнибиз Мелис, келинибиз Элянур. Үйлөнүү тоюңар кут болсун. Жерден алгандарыңар алтын болсун, алтын башыңар аман болсун. Ар дайым көчөңөргө көрүп, бактылуу болуп, ата-эненин сыйлаган жаштардан болуп өскөлө. Алдыңарды бала басып, аркады мал басып, эни жылы ушу бешик тойда баарыбыз көп болойлу. Куш болуңар бек болсун, жээним. Кымбаттуу коноктор, тойдун күбөлөрү, куш келипсиздер. Айкан байкыш тоюңар кут болсун. Мартаңар бийик болсун. 2 жаш бактылуу болсун. 2 куда таттуу болуп, 40 кошкон түбөлүктүү кудалардан болгула. Мелис, Элинур, баш кошконуңар кут болсун. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Өкөңөр тең ата-энеңерди сыйлаган алдыңкы жаштардан болгула. Куш болуңар бек болсун, бактылуу болгула. Эмне дейт элем, 2 жашка калоо каалаймын. 2 жаштын немесине жакшылык, ийгилик талаймын. Ağını büyük bel aşıp, aşığı büyük su geçip, at arıtıp, yol qarıtıp, gelgen kuda uylar, kuş gelipsinger. Nele çok otuğam koydum, elin göreyindik. 2 yaş baktılı bolgula, jegeninger yüzün bozun, ömrünger uzun bozun, baktılı bolgula balam, kuşkonuңар menen koşo qarıgla. Жегениңер жүзүн болсун, өмүрүңөр узун болсун, катманиңер пулга толсун, койроңор колго толсун, айланайын балам. Өмүрлүү болгула, жакшырап, жаркырап жүргүлө, айдай барып, алтындай болуп жүргүлө балдарым. Кол жап бериңиздер, Мелистайдын тайнези тугандар. Келиңиздер, той ээлери ортолукка тагалар менен бир чыркатып коелу. Ар бир жамаат менен тез сүрөткө түшөбүз. Андан кийин белектерди алабыз да, орундуктан орун алабыз. Карап бериңиздер, ортолуктун кызматыңыздарда негей арнап келген белектерди тага журт жамааты музыканын коштосунду тапшырыңыздар. Конверт ичинде тагалар жамаатынан кош өгүз дейт тугандар, бар болуңуздар. Kız
эмсек элек суу тоздон кетелек ай өзенен болдуңуз колуман жетелеп ай буйругу жараткандын бүлөлүк ордун таптым айланып кагылып акшамдай жагылып апаке жүрөгүң ачтың аппак жолук салып алтын Келиңиздер, анда эмесе убакыттан утурбайбыз. Дагы бир жамаатка сөз кезегин берип, андан кийин биринчи антрактты баштайбыз туугандар. Ортолукка келип бериңиздер. Эленур кызыбыздын сүйүктүү ата журт жамааты, тага журт жамааты. Келип бериңиздер. Мындайча айтканда, биздин Кызыл Кыядан келген кудалар жамааты ортолукка келип бир жакшы каалоо тилек айтып бериңиздер. Сиздердин аркаңыздардан биринчи антрактты баштайбыз туугандар. Музыканын коштоосунда кудалар келип бериңиздер. Назар салып бериңиздер. Биздин Кызыл Кыядан келген биздин кудалар жамаатыбыз Эленур кызыбыздын сүйүктүү ата журт, тага журт жамааты. Келиңиздер. Эки киши сүйлөйбүз, мырзалардан бири, айымдардан бири. Келиңиздер, сөз сиздерде. Assalamu alaikum. Кудалар, куда куллук болсун, 1000 жылдык куда бололу, 2 жаш бактылуу болсун. Эленур кызым, бактылуу бол, өмүрлүү бол. Ата-энең окуунун баарын окутту. Кабагыңды эч качан кайын журтка көрсөтпө. Мелистин кадырына жетип, экөөң бактылуу болгула. Көп балалуу болгула. Кыргыздын санын көбөйтүп, ушул чаткал элинин тага журту биздин Кызыл Кыянын элине бүткүл Кыргызстанга кызмат кыла турган бала чакалуу болгула. Саңа ишенем. Бактылуу болгула. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men tilerim 2 жашка бактылуу болгула. Кармашкан колуңар эч айрылбасын. Ата-энеңерди иззатта урматтап жүргөнгө Алла насип кылсын. Кам болгула, бактылуу болгула. Чоң рахмат. Эми кызы бар, назы бар дейт. Тагалар жамаатынан 2 киши. Келиңиздер. Ким? Бисмиллахиррахманиррахим. Болгонду болтурган, жүрөгүбүздү нурга толтурган Аллахтын сөзү менен. Аллахка миң шүгүрлөр айтайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу 2 жаш бактылуу болгула, сүйүүдөн куруп салтанат тактылуу болгула. Адашпай турган динде болгула. Байкөл болгон динде болгула. Бирге жашап бир өмүр түбөлүккө бактылуу болгула. Силерге каалоом чын денсаулык, узун өмүр. Кызым, эңилип туруп суу алган кызым, эли журтуңдан дуа алган кызым, кайрылып туруп суу алган кызым, кайната кайнеңнен дуа алган кызым, эли журтуң сыйлаган жакшы, эмгегиң сиңген жакшы жаштардан болуп, имандуу болгула, ата-энеңерди жакшы сыйлап, жакшы абийирлүү адамдардан болгула. Бактылуу болгула. Эленур сиңдим, Мелисбек күйөө балабыз бактылуу болгула. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Дайыма
бири-бириңди толуктаган жаштардан болгула. Чоң рахмат. Келиңиздер, той ээлери бир кудалар менен бир сүрөткө түшүп калалы. Шыркатма, келиңиздер. Жакын туруп бериңиздер. Мынакей чаткал менен кызылкыя ортолукка туруп бериңиздер. Албетте калоочулар 2 жаш менен сүрөткө түшүп койсоңуздар болот. Аман болуңуздар. Барып қалдым Қарағаш бері сұлуға көзім салдым. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Келиңиздер туугандар, бүгүн майрам, бүгүн той. Мынакей биздин Мелистайдын өкүл апасынан атайын куттуктап келген биздин ырчы боюнча аткаруучу, маданияттын мыктысы, махабаттын жарчысы Жумагүл Шабданова эжебиздин аткаруусунда биринчи антрактты баштайбыз. Андыктардын баардыгыңыздарды ортого бийге чакырабыз. Албетте эң мыкты бийлеген биздин ардактуу конокторубузга оригиналдуу белектерибиз бар. Барыңыздарды ортого бийге чакырабыз. Чоң рахмат, 2 жаш бактылуу болуңуздар, куда таттуу болуңуздар, тоюңуздар тойголонсун, тамагыңыздар таттуу болсун. Келиңиздер, анда барыңыздарды биринчи антракт бийге чакырам, шаңдуу бийлейбиз. Ушул чыгарма менин ушул Мелис инибиздин жеңеси Гулира классташым атынан болсун. Кабыл алып коюңуздар. Ана барыңыздарды ортого бийге чакырабыз туугандар, жарым сааттык антракт. Көздөрүң нурдан тараган, Көңүлүм сени каалаган, көрүнбөй калсаң жанымдан, сени издеп жаным сагынат. Чогурдайбыз. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сени каалаган, көрүнбөй калсаң жанымдан, сени издеп жаным сагынат. Кошулурдагынга приз туугандар. Махабат жок, жок, жок дебе жаным, сени үчүн күйүп жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным, жаныңа бара беремин. Махабат жок, жок, жок дебе жаным, сени үчүн күйүп жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным, жаныңа бара беремин. Азаматсыздар, кийинки ырды чогуу улантабыз. Келиңиздер, настроенияны өлтүрбөйлү, жалпыңыздарды шыңды бийге чакырам. Кая туугандар, барбызбы? Хоп! Хоп эле! Хоп! окшойсуң гүлдүн буркурап ачканына, окшойсуң күндүн нурлары чачканына. Жүрөгүм сенде турса болобу, жылынып сени сүйүүмдүн аптабына. Кара көзүм карагатым, жүрөгүм менин жараладың, күттүрүп кайда жүрдүң эле, эңсеген махабатым. Кара көзүм карагатым, жүрөгүм менин жараладың, күттүрүп кайда жүрдүң эле, эңсеген махабатым. Жүрөккө тийдин оксума көз карашым, сезимди өрттөп сүйүүмө чок саласың. Жүрөгүм сенде жүрүп турса болобу, жалгызым менин оюмда сен канасың. Кара көзүм карагатым, жүрөгүм менин жараладың, күттүрүп кайда жүрдүң эле, эңсеген махабатым. Кара көзүм карагатым, жүрөгүм менин жараладың, күттүрүп кайда жүрдүң эле, эңсеген махабатым.
кайда жүрдүң эле эңсеген махабатым капкара көзүм карагатым жүрөгүм менин жараладың күттүрүп кайда жүрдүң эле эңсеген махабатым күттүрүп кайда жүрдүң эле эңсеген махабатым эңсеген махабатым Кийинки чыгарма эки жаштын урматына болсун, шаңдуу бийлейбиз. Жана ошондой эле өкүл ата өкүлүнүн атына болсун дагы. Келиңиздер. Көздөрүң нурдан тараган көңүлүм сени каалаган көрүнбөй калсам жаныңдан сени издеп жаным сагынам көздөрүң нурдан тараган көңүлүм сени каалаган көрүнбөй калсам жаныңдан сени издеп жаным сагынам махаббат жок дебе жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин махаббат жок дебе жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин Düşümde көрүп өзүңдү жүрөктү күндө кубанткан жанымда көрсөм өзүңдү айтчы эми качан жолугам Düşümde көрүп өзүңдү жүрөктү күндө кубанткан жанымда көрсөң өзүңдү айтчы эми качан жолугам махаббат жок дебе жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин махаббат жок болуп жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин махаббат жок дебе жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин махаббат жок дебе жаным сен үчүн күйүп жана беремин жүрөгүм жок болуп жаным жаныңа бара беремин Азаматсыздар, соны биледиздер, биде улантабыз. DJ Asik Remix. Бірге өткен күндерді қуана бізге аламын Каспийде терең жүрегі достықтың қадірін біледі Қашан келесің досым деп сағынып мені жүреді Досым бар менің ақтауда Татиды досымды мақтауға Досым бар менің ақтауда Татиды досымды мақтауға
Hemi baytarım Canıma gelsin kılçanlı arabay Sekündü sözümü söyür de tanabay Aldığından çıksan araşı çolumdan Aldağın gelip karmama kolumdan Kaçarsın mağa katası doldura Sürüşülü de canaşa oldura Katandı ondu kanırlı boğula Düşkünde gelmek şeytanlı boğuna Öyründüğüme Köndöylüğüm hemi baytalım Canıma gelsin kılçanlı arabay Sekündü sözümü söyür de tanabay Aldığından çıksan araşı çolumdan Aldağın gelip karmama kolumdan Жардайымды білесің, тағы күліп жүресің Кездесуге шақырсам, ағаң ертіп келесің Маза бермес жаныма, махаббатым тағы да Ағаң ашу шақырар, жақындасам жаныңа Ағаларың бар сенің, әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай Ағаларың бар сенің, әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай Ағаларың жаныңнан ұзап кетсе бір сәтке Сөйлесуге ағанмен менде шама жоқ әттең Көріп қалсам көшеде жолатпайды жаныңа Келме енді десе де бара берем тағы да Ағаларың бар сенің әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай Ағаларың бар сенің әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай Ағаларың дарылдап кездесуге келсеңші Ұнатамын өзіңді сөздеріме сенбейсің Үйленейік дегенде тыңдамайсың сөзімді Уақыт сәті келгенде алып қашам өзіңді Ағаларың бар сенің әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай Ағаларың бар сенің әлімбай, әділбай Неткен қатал ойпырмай
Tarıtıp alıstan geldik cengeler, başta yiyip sizge salam verdik cengeler. Taqdir qo'shu 2 yoshdan